Dobro, gremo delat. Kaj boste sam stali tukaj? Akcija. No, gremo. 1, 2, 3. Zdaj pa saprita, pa, kele je sever? Vrh na sever. Kole, ja. V redu bo. Beca? Angela, no, vi ponavadi kaj vidite, dajte malo bližje pogledati, no. Dajte, no. A všlo? Dajmo, ja, kaj zdaj to? No, a ste kaj videla? A kaj, tako vidiš boljše? Čaki. Tako je kao znaš pet, ko sem razumel, jaz sem gledala. Čak, nekaj vidim, da še ti pogledaj, no. Ja, jaz ne vidim nič, tako, prav nič. Čak, bom še vse nekaj pogledala. Čaki, a veš, kaj se mi zdi, ne? Kot tale kot tukaj, pa tale kot sta drugačna. In mislim, da ne. Drugačna sta, ne? Tale je manjši kot. Jaz sem se zbogila, da ne. Tako se malo odprite. Še malo odprite. Tako, zdaj da posebno. Tako, jaz tukaj pomagala. Nadol. O, super je. Super. Kaj je narobe? Jaz sem pozrunki seva. Ja, tukaj na tej strani je v redu. Ja, prav super je bilo. Ja, se mi zdaj narobe ponovim. To ne gre. Ne, 5 špeljcev še mi doma pogledali. A ti vidiš? A ti vidiš, da si šel na skozi? Čakaj. Ma nekaj velik zemljevid! Milaričeno špeljko! Ja, pa ti spukaš, ti ne garaš gardano! Omadano. Naj nas bodo videli, je cel zemljevid tok in mi nove. Kaj gledamo? Večjo črto, ne? Končno. Ravno? Čakaj, ga še malo vrneva špeka. Ha! Evo jo.
Še ga obrni. Še, nič da, na okrog. Vrh na vrh. To je to. Pa dajte meni malo tole dvigant, no. A gor? Pejte gor, ja, gor. A še? Ti malo višji, ja. Špilka? Ja, pa daj. Pa ne se nariti. Ja, pa špilka, kam dol, ja, pa daj. Pazi, pa špilka, Oh Madonna! Ma tutte svizzesche! Kaj zdaj? Pa ne boste sam ležali, no. Dajmo nalejte, kako zemljevid stoji. Dajte na R letali na črt pobrati. Špelca. Dajte gledati kako, da ne kako je razmetano. Pa vi, Angela. A ne bojo vodje pospraviti. Erna, no, lej. Poglej v ključ, kako tam visiš. Še ti, no, mislim. Kam dol, kaj dol? Ja, pomagat, ne. Špilca, dajmo, akcija, kaj je zdaj to? Angela, majte trajno, pa saj niste stara mama. Sem. Mater ste počasne babe. Pa saj ste kaj na 3 lopice. Ja, babe, dosti je, dajmo ga dol. Vsaka dajmo dol, gremo. Prilpa, 1, 2, Kaj vam pa je? Kaj vam pa je? Ni druge strani. Saj niste resni. Saj tako je. Se pečaš s 3 babami. A gre. Babe. 3 babe. Na koga ste bojo spravili? Na Viktorja. Viktor deli, Viktor ono. Pol se pa še spravili na Viktorja. Viki. Ha!